Different hagni video ngan prasnyo thoi bi kumnu pi laban activate uni UPI ID jombi pai pen bun ha ki e application ngala prasnyo thoi pi da pi don kamban withdraw ya bisa jompi do UPI ID tangba bun ha ki bro ki id phone number pai pen phone number amde da UPI ID la pi use Google Pay phone pay Paytm hata pin your way UPI ID do duta hi UPI ID friend pi don kamban withdraw ya bisa inu dinu application banga prasnyo thoi bi ro bhai da friend bun ha ki bro kim tip lai gni UPI ID ki kadang orang ki withdraw bisa jong pi dengan UPI ID de ki le kumno kin ada phone number jong ki kin ada kateng jong ki kumta ambam de kumta bai ta friend hagini video ngan peso to bi lada pi use phone pay Google Pay te bat Paytm dengan peso to bi haga phone pay ro ha Google Pay ro ha Paytm ro ini de UPI ID jong pi the next time lada ngachna video chpang ini nu app disan ro lada ngong pidon kam ban ai ga UPI ID jong pi ban withdraw ya bisa te pidon kam ban use yuta UPI ID lada de phone pay lada de Paytm lada de GP rom le pila ban use any one UPI ID de pila ban withdraw ya bisa friend lada pi ko aban tips pa ni sio ba ban pa ini video na man hagni video ngan so to be full result ani video kala aban long tang khandai minute ta bahita sio ba la skip lagi video pa ye video full to friend chwa ban sedang ni video lada pi new organi channel jonga friend sio ba ban subscribe ni channel sio ba ban click to bell icon friend na lada pi click to bell icon pin video jonga daily ta friend lada pi pat jo telegram group jonga friend sio ba ban jo telegram group na friend lati ha telegram ngan I link lada don inunu application ba meet my first of all pin you link ha telegram ite lada pi ko aban ka bisa pocket money lada pi ko aban ka bisa part time pila aman join ya telegram group ngan I link di description ke di free friend mentang record ni mobile screen jonga dengan so debi kumnu pila aban activate UPI ID jompi hagani video ini mobile screen jonga different fast forward ngan so debi kumnu pila aban activate uni UPI ID jompi hani ha Google Pay pa uni de Google Pay app nang friend te lada pim tu kumnu ban create Google Pay account lej hani ha YouTube te search kumnu ban create Google Pay account te pin i ga video jonga te pai eta video to create ni Google Pay account jompi nambah hagani video ngan pen TPP UPI ID jompi tapi don kaban open uni GP app jompi lada pi klik ni GP app kan pi gumni te hani pi don kamban ai ga fingerprint ne ga mpin jompi te lada pi la login te kan pi gumni pa lada pi la login kan pi gumni te pa hani pi ka tho ini de UPI pa pa fen lada pi open ni Google Pay jompi kan pi gumni te pi ini de UPI ID jompi pi chu copy ni UPI ID te pi don kamban withdraw bisa lada nga ong ini nu option ba pi don kamban withdraw bisa jompi daga UPI ID pi don kamban use uni UPI ID lada pila adon Google Pay am te uni de UPI ID jompi different I hope pila so tho lada pi use Google Pay jompi uni de UPI ID jompi the next ngan pusnyo tho pi uni Paytm lada pi use Paytm the ho Paytm dot don ania UPI ID de pai friend ni de Paytm chuk klik ni Paytm lada pi klik ni Paytm kan pi gumni the hani friend pi don kamban tip unu de UPI ID jompi lada pi use Paytm dot don te lada pi use Paytm lada pi la ada bank account jompi te don by UPI ID jompi pai pi ini uni de UPI ID jompi pi lada pi klik hani tekan pi hani de ni de QR code ani de QR code jonga tang balada pi klik de hani kan pi QR code jongpi te lada pi kwa bansen bisa si plog jongpi de lada pi plog jongpi ki kwa bansen bisa account jongpi te pi la ban ong ki scan ni QR code lada ki scan ni QR code te bisa kan pa bank jongpi te uni hecrong do pi ini de UPI ID jonga pi don kamban copy pi ini chu klik hani te copy ni UPI ID la pi copy ni UPI ID te ini pi don kamban withdraw bisa la don inu application bang application thoi pi kumno ban withdraw bisa te pi don kamban use ga UPI ID te ita por pi use ni UPI ID jompi te la pi use ni UPI ID jompi te pila ban withdraw bisa ba withdraw kan pa bank jompi to friend I hope pila so to jong Paytm kumno ban activate uni UPI ID uni de UPI ID te pi don kamban copy ni UPI ID de lada pi kwa QR code chu klik ni de QR code jompi de lada pi kwa chu klik ni download QR code te pila ban download to friend I hope pila so to teman tangan pesnyo to ibi jong phone pay dan da pi use phone pay to kumno ban activate your phone pay UPI ID utara ngal pesnyo to ibi chu klik pi ini de phone pay app now friend ta pa lada pim tip kumno ban create phone pay account now chule hani YouTube te search kumno ban create phone pay account te pin i ga video jonga te pi pa eta video to create account hagani phone pay te lada pim tip kumno ban create account hagani Paytm te Paytm dong rachna video te pi chule hani YouTube te ngan pin pi chule hani YouTube lada pi open YouTube hani pi don kam ban search kumno ban create Paytm account to ngan de hani dengan search kumno ban create Paytm account lada pi search kumni te kan loading kumni te hani pin i video jonga pi ini
any day video jonga te pidon pi ni kumno ban create ptm account kunum ban link yaga account number ha bank tag Bittu Khasi pidon kam ban pa ni video lada pi pa ni video different pin tip kumno ban create ani ya ptm account lada pi ko ban tip kumno ban create ani phone pay account chuklik ni kumno ban create yaga phone pay account te chusos lada pi so ni ro pin yaga video jonga pi ini kumno ban create phone pay account pi pidon kam ban pa ni video lada pi pa ni video the pin tip kumno ban create phone pay account lada pi pa to so ove kumno ban create ptm account te kumno ban create google pay account ta rong la chna video the friend I hope la so to kumno ban create phone pay kumno ban create ptm kumno ban create ni google pay account la basno thoipi te mantangan basno thoipi kumno pi la ban activate uni upi id jompi hagania phone pay je chuklik uni phone pay chuklik uni la pi click ni phone pay kan pi kumni no friend uni de phone pay app no te pa hani kan pi kumni te pidon kam ban log in hani pidon kam ban use ni password jompi nangan use fingerprint jonga dapat hani pi hajrong ini am doni profile jompi chuklik hani profile ne pi laban ki hani qr code ra pi klik hani qr code am te hani pi don kam ban scan te ni ngim don kam re ni don kam ya upi id am chuklik hani ne lada pi le chapo ini ro try don da pi le chapo ini chin chapo am don le te pi le gomno chuklik hani profile jompi lada pi klik hani profile jompi kan pi gomni te hani pi ni pi receive money ini de UPI ID jong pi pa ini de number jonga ada YBL lam telada pi klik hani pi laban activate we ro don UPI ID pa ini UPI ID bangala activate every day YBL every day IPL every day AXL te pi laban activate ini no kumno ban activate fan chulde hani chuklik hani profile jong pi te ini de profile jonga te chulde hani ini de UPI la ini de bank account te ini de bank account bangala use hangne te friend company telada pile chapo hangne chapo ini ro don ini permission ni bura te pila ban change ga theme jongania ni turo da pi click ni UPI setting hani UPI setting pi no friend pa hani mentang la activate tangba lada pi use first time kan ong pi activate na hangni so click hato activate lada pi click activate kan activate te ni de UPI ID jonga friend I hope la so to kumnu ban use ga UPI ID kumnu ban activate ga UPI ID ngala pan so to ipi the next time da nga ong withdraw app sa jong pi da UPI ID da pi don kam ban follow you can step bang apa so to ipi friend la da pi don question friend pi la ban kli tang ba kumni pi la ban withdraw app sa te ni de UPI ID jong pi jonga ni tang ba pi ro pi le hani de pi ni UPI ID jong pi the next time da nga ong withdraw app sa jong pi the UPI ID de pi don kam ban le kumni la da use Google Pay phone pay paytm ro pi le hata to copy the UPI ID te pi don kam ban withdraw app sa jong pi te tang ini friend te lada bidon question pila ban kli tang ba lada phim tip re UPI ID jong phi te menta pila tip ini nu bonga personal thoi pi gani tengala itu ide UPI ID jong phi te lada pi kwa lada phim tip kumnu ban create any phone pay paytm gp account te pila ban le ha youtube te search te pin yu I ba ye ka video jonga pa ita video de create account jong phi public jibon friend the friend I hope pila so to kumnu ban activate uni UPI ID jong phi ngala personal thoi pi gani video lada pi use Google Pay phone pay ne paytm ro ngala personal thoi pi gani video kumnu ban activate te lada pi pa ni video do menta friend public jibon ba pi ai ga po jong pi ban pa ni video the friend siapa ban share ni video blog jong pi lada don ni blog jong pi ikamai bisa di nu application te lada kim tip ye UPI ID jong ki pila ban send ni video na lada pi send ni video te blog jong pi ro kim tip oh ni de UPI ID te lada nga ong pidon kamban withdraw bisa ong pidon ni UPI ID te blog jong pi ro kim tip oh ni de UPI ID duni UPI ID ngi don kamban withdraw bisa siapa ban share ni video te lada pi pat like de ni video siapa ban like te siapa ban subscribe ni channel jonga te friend lada pi ko ban chimlon online siapa ban check ni video friend hari ni video nga chimlon online te kumnu ban pay lon lada pi tip siapa ban check ni video lada pi ko ban tip kumnu ban chimlon check ni lada pi ko ban tip kumnu ban pay lon check ni video ini atli video nga lap so to full detail te degni absent friend pila ban chimlon do 6000 ado 100,000 pila ban chimlon tangba pi lada pi upload dokumen jong pi te ka company kan pa dokumen jong pi lada ka dokumen jong pi ka best ini dokumen jong pi ka salary jong pi ba pi ai lada ka dai real te pinjo ba hado 100,000 lada ka model la the first time pinjo credit limit hado 6000 next pinjo 8000 next pinjo 1000 next pinjo 6000 kumta siapa wan check ni video lada pi ko wan chimlon online friend ai da mas friend kublai